KPCM 73rd Shibuba Wangpeng Ala title Chompa Yung ba wayang kawang kamjing na pay ngo Kristan Amelan awang na naman Wangpeng Ala salam chaitan na kawang ba teman kaatalan subsibu yung sayong ba ayan may ang kumay man mo na hakibu hibak amay ayan amay tau budak kawang pada teman asal menyong para ingaw ma ipwa Psalms 118 verse 24. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Kawang lamboy po kaya apu apilan kita kaya teman pumanok wanga tayang kin imana ating lapu aneo iman yak yuwa lingku hay jutai papu jing na tini teman pumanok hasina yung pumanok mo nang aneo yelak pa jalo na tayang to sa yung ngopu montaw na pu paya lem supu bayok nok mo nang hasina katalan jama yung niwanda yung kaawang para menyong pala yok no sa ibuwa tunyo na nato ibu iji apoy kata da ina kata lan siapa jumbuga ibu ngona teni mabu tangsim lana ngoy kala pumenok ngona Sunday school fema teenage and pre-teenagers yung crucial years ngona pumenok ka imanda yung may namnola pongpong foreign katok mo yok no ayong ha kata yejim bujing na sa teni ma tukan malls business centers restaurants linyang kata nan faive yung ona teman tangsim lang moy kelak pumainok jingna hite maya ang yang nakuha ano mission akong wang buwa nilong palong head noksa maguwang na teman society noksalan kaawang mong pumakiem kama teman kongta society community ya lili kaawang mo iman woku aneo jongku society jang wala aboy tani teman naga kaadalana sinyanga po open corruption mong aneo tau encourage namyang bukia nina Sengangan maiji hapyapoy your duty responsibilities fulfill na yamang corruption jang ona hakia yan ang lapongpong hataw ki puto shuma taubu to inyunan ha aupeyo yang wala maataya hatawa ajaw lai mo nyan ang ona anyo ngapaja fragile naglenche delima leaders lang hawa ngawa payangki hakia effort pabukia teman leaders lano hatawa shubuyang setaya negotiations ENPO by sa final stage na bayo mo na teman hatawa pangyo hata ihukua ENPO KU elected leaders lan imata support he encourage na miyang ha anyo teman 2026 ma toy sholak chingna yopatana akem na jisua ipinlan ya onga ininyay buhay ya poy puji suda ating laku teman onang pongben ala teman lili resolutions lingku hipak jang onang ano tawhay teman ating laku ininyay buhay yung pa ibu kia teman ayen noksa hepang niwa 2026 ma jisu yami ma kema ling hataya John chapter 12, verse 26, whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Tay buki teman ngaw na yo, hapoy naman nan chay buda, yung minyong pana, kawang ikebisim chen de moy man ka.